I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Evo danas ćemo snimati Anđela i Nađa drama. Znači, to je tema o kojoj svi youtuberi malo poznatiji pričaju. Znači, svi hejtaju Anđelu i Nađu kako one reklamiraju sebe, plaćaju oglase. Pa ja ću danas čisto da iznesem svoje mišljenje. Mada ona to nikad neće ni pogledat, ali eto. Znači, ako Anđela i Nađa plaćaju oglase, pošto to i vi youtuber koji ste to snimali da živite u Francuskoj kao i oni, i vi bi plaćali oglase. Znači, mogu reći da ste vi koji ste to snimili samo ljubomorni na njih zato što su oni u tako kratko vrijeme stigli do 100.000 subscribera. Znači, ljudi, to nijedan pametan youtuber ne bi snimio. Zašto to Muđe nije snimio ili Serbijan? Zato što njima to nije potrebno. Oni nisu ljubomorni na to, na primjer Kovalska, čim su on prešli 100.000, ona je počela nešto ovo ono. Sad gledam magični video, isto snimio to. Znači, to je ljudi bez veze, barem za mene, ne znam za njih. Ja Anđelu i Nađu pratim još kad nisu imale puno subscribera. Znači, cure imaju jako dobar kvalitet videa, imaju jako dobro pregleda na svakom videu, pa što ako se reklamiraju, i vi ako hoćete, nikom ne brani da se reklamirate. To mi je, znači, totalno glupo što snimate o te videe. I za kraj ovoga videa imam samo reći sve najbolje i najjače za Anđelu i Nađu. Znači, samo tako nastavite. Nemojte obazirati na njih, znam da ovo nećete ni gledati, ali eto, nikad se ne zna. Ljudi, eto, ja sam iznio svoje mišljenje. Znači, nemam više ništa reći, to je bilo to. Ostavite like, share, subscribe. Vidimo se.